Budžet za narednu godinu planiran je u obimu oko 172 miliona dinara, tako da on je umanjen u odnosu na 2012. za negde oko 7 miliona. Mi smo, imajući u vidu te prihode, planirali rashode, tako da ove godine smo napravili i kompletnu plan za realizaciju poslova. Kao nikad do sada, to je sve transparentno i poređano po prioritetima. Glavni prioriteti su ulice, trotoari i sve ostalo što se podrazumijeva u našoj nadležnosti, da tamo gdje su rešeni imovinsko-pravni odnosi, da u prvom danu građevinske sezone počinjemo to da radimo. Jer prethodnih godina se ispostavilo da ljudi koji su platili, koji su kupili od nas plaževe, platili su građevinsko zemljište da nam napred da uradimo ulicu, kanalizaciju, oni ne kucaju kod nas na vrata, nego računaju doći će na red. Međutim, dolazili su na red ljudi koji tako preko raznih, da ne kažem veza ili kako, tako da ćemo mi to decidirano da poštujemo. Tamo gdje je sve isplaćeno, gdje su sve jasno, to će biti prvo rađeno.